मिथिंगानि खैफोदजों पटबरजरानि महरसिं ब्रह्मनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्ला पटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गम्भीरा खाथा पार्थु दुन्दियाबारि गामिनि नखर बेंगिरि महरसिं ब्रह्मआ सोरांसि 4 रिंगा समाव न'निफ्राय सिथ्लायाव ओंखारनाय समाव मिथिंगानि जाथाय एबा सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो रुंसारि जायो। नुनो मोनोदि बिथां महरसिं ब्रह्मआ संसार जाफुनाय 25 बोसोर बैसोनिमोन आरो थैनाय समाव बिसिजों लोगोसे 3 बोसोरनि सासे फिसाजोखौ अराय समनि थाखाय नागारलांबाय। लोगोसे काजिगाव पुलिस थानानिफ्राय नुजाथि फैयो आरो बग्रिबारि सार्केल मावख'निफ्राय जाथाय थिलियाव नुजाफैदों। लोगोसे मेजिस्ट्रेटआबो खौरां लाफैदों आरो थैनाय महरसिं ब्रह्मनि थैनाय देहा सोलेरखौ नायबिजिरनो क'क्राझार देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथां रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे सोरखारखौ रुंसारि जानाय नखरखौ अनसुंथाइ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। অতি দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ খবৰ যে আজি আমাৰ কাজিগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত কাজিগাঁও গাঁৱত আমাৰ কাজিগাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰী মহৰসিং ব্ৰহ্ম son of বুদ্ধা ব্ৰহ্ম তেখেতে আজি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত যেতিয়া নিজ ঘৰৰ পৰা সন্মুখৰ ফালে যেতিয়া ৰাতিপুৱা তেখেতে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে আৰু সেইটো সময়তে আমাৰ যি বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰি আছিলে আৰু বিজুলী ঢেৰেকনিৰ ফলত তেখেতৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰা ঠাইতে তেখেতৰ বিজুলী ঢেৰেকনি তেখেতৰ গাত পৰে আৰু তেখেতৰ ঠাইতে মৃত্যু হয়। গতিকে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। তেখেতৰ বয়স প্ৰায় 25 বছৰ হ'ব। এটা সুঠাম ডেকা ল'ৰা আৰু তেখেতৰ পত্নী আছে আৰু প্ৰায় 2 বছৰ 10 মহীয়া এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। গতিকে এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে এটি এটা দুৰ্ভাগ্য খবৰ যে এটা সুঠাম সবল ডেকা ল'ৰাক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে হেৰুৱালে। আৰু মই এইখিনিতে ৰাইজক তথা আমাৰ এই অঞ্চলটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই পৰ্বজৰা অঞ্চলটো বিশেষকৈ বিজুলী ঢেৰেকনি বা বতাহ ধুমুহাৰ ফালৰ পৰা খুব চেঞ্চিটিভ হয়, খুব স্পৰ্শকাতৰ হয়। আৰু সেইকাৰণে আৰু যিহেতু আমাৰ ভূটানখন লাগি আছে আৰু ভূটানখনক আপোনালোকে জানে যে ভূটানখনক দ্য লেণ্ড অফ থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম বুলি কোৱা হয়। গতিকে ভূটানৰ যি বিজুলী ঢেৰেকনিৰ প্ৰভাৱ সেইটো আমাৰ এই পৰ্বতজোৰা বা কাজিগাঁও এৰিয়াটো পৰে। গতিকে মই ৰাইজক আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অনুৰোধ কৰিম যাতে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত যাতে সজাগ হয় আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ৰাইজে কেনেকৈ বিজুলী ঢেৰেকনি বা ধুমুহা এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক যিবোৰ আমাৰ দুৰ্যোগ আছে দুৰ্যোগৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ এই যিটো আজি মহৰসিং ব্ৰহ্মৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিলে আমি ভাবিছোঁ বিজুলী ঢেৰেকনি এইটোৱে লাষ্ট হওক আৰু ইয়াৰ পাছত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমাৰ ডেকা ল'ৰা বা আমাৰ কাজিগাঁওবাসী এনেকুৱা বিপদৰ যাতে সন্মুখীন নহয়। হয়, মৃতদেহটো আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে ইনকুৱেষ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ নিয়ম কানুনখিনি কৰিছে। এতিয়া আমি পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ মৃতদেহটো আমি হস্পিটেললৈ পঠিয়াম। হয় হয়। दिनै जाथायनि बागै बुंनांगौब्ला जोबोद दुखुनि बिसय जाबाय। मा खालामनो बे दुन्दियाबारि दिनै थांनाय दानि सोरांफा माफा बिदिनो 4टासो समाव मोनसे वज्र गावनाय जादों। दा बे वज्र गावनायाव मा खालामनो नैबे नखरनि महरसिं ब्रह्म बे आयंआ मा खालामो अबथिरा बैसोआ बारा जायाखैमोन 25 बोसोरल' जादों। दा बियो अबथिरायै गोमालांनांगौ जानानै फैबाय। दा बेहाय गासिबो रायजो राजा जों दुखु मोनबाय। मा खालामनो दासो मानसिया संसाराव हाबदोंमोन। दा बेखौ दिनै फुङाव रायजो राजा गासिबो ज' खौसेनि गेजेरजों दिनै नोंसोरनि बे मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो प्रकाश खालामनो हाबाय। दा मा खालामनो मानसिनि जिउ गासिबो इसोरनि लीला बेखौ आरो जों न'खराव साबैसे दङ बिसिनि न'खर? बेनि न'खराव मा खालामनो बिमा बिफानिफ्राय आलादा जानानै बे न'खराव बियो बिसिजों फिसाजों बेनिफ्राय दङमोन आरो गथ' दं सासे बिदिनो 10 मासनि 10 माससो जाबाय आरो 10 मास। दा सरखारनिफ्राय जाय हक बेबायदि अबस्था जानायाव आं सरखारनिफ्राय आंनि फालरफ्रा माबोर अनसुंथाइबो मोननानै माबाफोर होयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आङो रायजो फालरफोरा बा आंनि फालरफोरा। आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंसोरनि अमर सिंआ बे समाव बाहेरायाव ओंखारदोंमोननो। दा न' सिङाव थानाय जायाखै। मा खालामनो मानसिया
बाहेरायाव ओंखारनायावनो बै मोनसे न'खरावबो मोनसे जाथाय जादों बे जाथायनि गेजेरावनो हयथ' बे शटिं जाफैखो ना डाइरेक्टलि बेखौ होखो बे इसोरनि लीला जाबाय दा बेहायनो बे गोलैना थादों बे न'खराव इनकामनि बिगोमाया बे महरसिं ब्रह्मआल' नंगौ रावबो गैया अन्थाव बाथाव मा खालामनो न'खराव बेल'नोमोन आरो दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंसोरखौ आदर खालामनानै बेहायनो फोजोब